العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. نور الإيمان نور الإيمان نور الإيمان نور الإيمان والقرآن فتح مسيدا tiga buta lagi di muslim toka di gunung yang kamu di lubada jabada masih dari mada jabada masih dari mada karena sini muni karena jatuhi lagu indai angkat jatuhi orkai madu masih dari awas kodi umat wajib sama amirun dedi orkai madu barunya kata oleh rasuladi orkai madu barunya kata oleh rasuladi pasti nurul iman berkena rabbi dirmadu gutisi awas kodi yoni bi hirmati pasti rabbi inshallah jadi gurunya kata oleh rasuladi ya hirmatu masjid rabbi rabbi sifataru manajat najati kami sifai sudiyatu teati rabbi sifataru akaya daheki dan bikin tasadi rabbi sifataru akaya daheki dan bikin tasadi nurul iman nurul iman nurul iman nurul iman olka jumatan masida tiga utara di muslim toka di gunung yang kamu di lubada jabada
maal faayidaa qaba qabeenyi ammaati yoo hamtuu rakkafte borusi azaabaa guyyaa qiyaamaati yaa warra siif kanne ayni rabbi mooti jannataan bitadhu beeqabeenya keeti sahabaa yaadadhu beesema isaaniiti way haalaan biriti seenaan isaaniiti lubbuu fi qabeenyaan bitata wallaahi jannata rabbiiti lubbuu fi qabeenyaan